hari wabahawe uburemere bw'uyu murimo, niba bari gukwirakwira ku isi babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu. Abakunda ukuri kwa Bibiliya niba bazafungwa bagirirwe nabi, ariko mukomere mugiye kurinda ibyago birindwi bigiye gusukwa. Ubuzima n'ubutunzi butaragana ubwenge, kiruko n'isoko iterambere ry'ejo. Mugira nta buzima ubutunzi butagaciro, shaka ubuzima none nibwo butunzi bukomeye. Muntu ufite ubuzima bwiza agira umumaro muri byinshi, yari mwisi barishima kubwigezageza ku bandi, n'Imana ubwayo iranezerwa kuko ufite icyo umaze ku isi, nibwiguha inshingano nziza zikomeye z'iby'umwuka. Iyo mwamaze kuri gahunda y'ibinyampeke n'amatunda, imboga ntizikabura iwawe, yewe mugenzi ujya mu ijuru, ndakura inyama n'urusenda, isukari, icyayi, ikawa n'umusoro. Reka dushimire Imana ko yarinze ubugingo bwacu, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Katwebaze Mukama kuba yakumye obulamu bwaffe, erinnya lye liweebwe ekitiibwa. Ku bari hirya no hino ndetse n'abateraniye hano, abali eruuyi era n'abakuŋŋaanidde wano, izina ryanjye nitwa Ruvugiro Auguste. Erinnya lye ye Ruvugiro, nange Uwizeye Edita. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Tugenda kunyumya ku kigambo cya Katonda. Tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo ihame ryo guteka mu butumwa buheruka. Tugenda kulaba omusingi ogutugamba ku ky'okufumba era gwe musingi. Abantu benshi iri hame ryo guteka ntago bajya babiha agaciro nk'ako ijambo ry'Imana ryabihaye. Abantu abasinga omusingi guno tebaguwa mugaso nga Katonda bwe yaguwa omugaso. Igihe kirageze kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe ko iri ari ihame ryashyizweho n'Imana. Ekiseera kye kino buli omu ategere nti guno gwe musingi ogwateekebwawo Katonda. Kandi buri muntu wese ushaka kugira umubiri muzima, ubwenge buzima, intekerezo nzima agomba kwigira ihame ryo guteka. Era buli omu ayagala okubeera n'obulamu bulamu alina okuyiga omusingi gw'okufumba. Turarebera hamwe imigabane itatu. Tugenda kulaba mu ngeri za mirundi esatu. Ikambere ni ihame ry'ubwaryo. Ekisooka gwe musingi nga gwo. Icya kabiri turareba icyo ibiduteka bitumariye. Ekyokubiri tugenda kulaba byetufumba bitugasa ki. Turasoza tureba icyo bituvura. Tugenda kukomekereza nga tulaba bitujjanjaba ki. Kadusenge. Katusabe. Turagushimye data wa twese. Tukwebaza kitaffe. Duhaye amahirwe yo kuba tukiriho. Otuwadde omukisa okuba nga tukyali balamu. Duhaye amahirwe yo kumenya ibyatunga ubuzima bwacu. N'otuwa omukisa okumanya ebiyinza okubeezaawo obulamu bwaffe. Duhe no gushyira mu bikorwa. Era otuwa okuteeka mu nkola. Mu izina rya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Iyo dusomye muri Bibiliya, tusoma mu Bayibuli, dusanga neza ko iki bita guteka cyabaye umurage kuri bene Yakobo. Tulabira ddala nti ekintu kye bayita okufumba kyali nga buzaaliranwa ku Yakobo. Igihe yaragiye gusinzira ari kuraga ubwoko abahungu be, bwe yari agenda okusumagira naye nga alina byagamba batabani be. Hari umurage yatanze kugira ngo natwe tubisobanukirwe neza. Alina ebigambo bye yabalekera naffe tusobole okubinyonyoka bulungi. Itangiriro 49 umurongo wa 20. Olubereberye 49:2. Haranditse ngo kuri Asheri hazava ibyo kurya biryoshye neza, azatanga ibyo kurya byiza bikwiriye abami. Uyu murongo uratwereka neza ko uyu witwa Asheri wari umwe mu Olunyiriri runo rutulaga nti omuntu gwe bayita Aseri wari umwe mu bagomba kuraga umurage bana ba Yakobo. Yali omu mu baana ba Yakobo ng'alina okulekebwa. Hari ibintu yagombaga gukora bikomeye. Waliwo bye yali alina okukola eby'amaanyi. Agombaga guteka ibyo kurya. Yali alina okufumba ebyokulya biryoshye
ate nga biwooma kandi neza, ate nga bifumbye bulungi kandi ibyo byo kurya byiza bikaba bikwiriye abantu. ate nga ebyokulya ebyo ebirungi bisaanidde abagenda okubirya. Ubwo bisobanuye ko ntago ari ibyo kurya wapfa kurya uko wiboneye. Nti kitegeeza si byakulya by'oyinza okulya nga bw'osanze. Umuntu wese ushaka kwinjira muri iri hame Era omuntu yenna ayagala okuyingira omusingi guno akabasha kurisobanukirwa, era ng'ayagala annyonnyoke bulungi agomba kumenya ko ari guteka ibyo kurya byiza. alina okumanya nti okufumba olina okufumba ebyokulya ebirungi. Bishobora kuba ari byiza ariko bitaryoshye. Kisoboka okuba nga birungi naye nga tebiwooma. Bigomba kuba ari ibiryo biryoshye. Birina okuba nga emmere ewooma. Hirya yo kuba byiza ndetse no kuryoha, Era ng'ogyeko n'okuba nti ewooma ate nga nnungi, bikaba ibyo kurya bikwiriye abami. birina okuba nga bisaanidde abo bagenda okubirya. Uyu azaba ari mwene Yakobo. Ono agenda kuba nga Yakobo. Nimukurikirana mu gitabo k'ibyahishuwe, Nti bwe tunaagoberera bulungi mu kitabo kya Kubikulirirwa, muzasanga neza ko amarembo 12 azaba ari mu ijuru, azaba angana n'imiryango 12 y'Abisirayeli. nti tugenda kulaba bulungi emiryango 12 eginaabeera mu ggulu giringa family 12 ez'Abayisirayeli. Muzabisoma muhereye mu gitabo k'ibyahishuwe igice ni cya 7, muzahere ku murongo wa 5. Tugenda kubisoma mu Kubikulirirwa 17 okutandikira ku 5. Niho muzasanga neza ko burya iyi miryango 12 hazaba hari amarembo bateganyirijwe yo kunyuramo. Era bwe munaasoma bulungi mugenda kulaba nti waliwo emiryango gye baateekateekebwa gye baalina okuyitamu. Umurongo wa 6, Olunyiriro lw'omukaaga, abo mu muryango wa Sheri ni inzovu n'ibihumbi 2. Burya abo mu muryango wa Sheri nabo bazagerayo ari inzovu n'ibihumbi 2. nti era ab'omu famiri ya Aseri bagenda kutuukayo nga 10,000. Uyu Asheri warazwe guteka, Nti ono Aseri yali yayiyiga okufumba banga ntago yari umukobwa, teyali muwala ntago yari umugore, era teyali mukazi, ahubwo yari umugabo. wabula yali musajja. Bisobanuye ko iri hame ryo guteka ntago umurage ari uw'abagore, ahubwo ni umurage w'abagabo. Omusingi guno ogw'okufumba si gw'abakazi bokka wabula n'abasajja. Nubwo abagore baza gufasha abagabo, ariko mu byo bagombye kubafasha harimo no guteka. Newankubadde ng'abakazi bayambako abasajja naye ne mu bye babayamba n'okufumba mwebyo. Noneho rero abibwira ko iri hame ryagenewe abagore, abagabo nibo basabwa kurigira ihame, ahubwo umugore akamufasha kurishyira mu bikorwa. Bw'oba oliyeyo nga gw'olowooza nti omulimu gwa mukazi gw'olina okumanya nti ogwo omusingi gwammwe era omukazi najja ng'aze kuyamba. Rero ku bazasoma igitabo cy'umubwiriza, Abanaasoma ekitabo ky'omubuulizi, muzasanga ngo mu buzima nta kintu kiriho ku isi kiruta kurya no kunywa. Tetugenda kulabayo nti mu bulamu teri kintu ekirungi ku nsi ekisingwa okulya n'okunywa. Ibi biryo byiza kandi bikwiriye abami, Nti emmere ennungi eno ng'esaanidde bakabaka, kandi bitetse neza, ate ng'efumbye bulungi, bigomba kuba biryoshye, erina okuba ng'ewooma. kuko nicyo kintu kiza kiri munsi y'ijuru. Kubanga ky'ekintu ekirungi ekiri wano mu Ni nsi. Umubwiriza 5 umurongo wa 17, Omubuulizi 5:17. abandi murasoma wa 18. Abalala mugenda kusoma ku 18. Ngo dore icyo nabonye kibereye umuntu kiza kandi kimutunganiye ni ukurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose akorera munsi y'ijuru mu minsi yose akiriho, iyo Imana yamuhaye, kuko ibyo ari byo mugabane we. Ubwo umugabane w'umuntu uri ku isi mu byiza yagenewe harimo kurya ibiryo byiza. Omuntu yenna ali ku nsi mu birungi bye yateekebwawo mulimu okulya ebyokulya ebirungi. Kandi nk'uko biriya tubwiye bitetse neza. Era nga Bayibuli bwetugambye era nga bifumbiddwa bulungi. Rero iri hame ryo guteka, Era omusingi guno ogw'okufumba mu butumwa buheruka rizongera kwigishwa risobanurwe neza, mu njira eneesembayo lirina okusomesebwa era ne tunyonyoka bulungi. kandi bizakorwa n'abagabo n'abagore, abagabo ari bo babiyoboye. Era ligenda kukolebwa n'abakazi n'abasajja naye ng'abasajja
abasajja be babakulembedde kuko iyi ni umurage wahawe bene Yakobo nk'uko twabisomye. era kino twalabye nti kyaweebwa abeewa Yakobo nga bwe twakisomye. ubwo umuntu uzaba uzi guteka ibyo kurya byiza biryoshye bikwiriye abami azanyura mu irembo rya mwene Ashera, azaba ari mwene Ashera. Amanyi okufumba ebyokulya ebiwoomu ajja kuyita mu kkubo lya Aseri. Mu gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu ku ipaji 101 Mu kitabo kye bayita ffe n'abaana baffe peji 11 handitse ko imbere y'umugore utazi guteka umugabo agomba kumureba n'amaso y'impuhwe. bawandise nti mu maaso g'omukyala atamanyi kufumba omusajja alina okumutunuza amaaso ag'ekisa kandi akamugaragariza ubugwaneza mu byo adasobanukiwe byo mu gikoni, n'amulabikira bulungi mu ebyo by'atategedde mu kufumba. kandi haba hari icyagaragaye ko kitagenze neza, era bwe wabeerawo ekyalabise nti tekitambudde bulungi, ubwo n'ibyo kurya yatetse wenda ntibigende neza, kisoboka okuba nga byakufumba bye yafumbye ne biba nga tebyateredde, bigatuma habaho uburakari no kutumvikana, ne bireetawo obuzibu n'obutawuliziganya. ngo umugabo ajya bisabira imbabazi kuko niwe wagombye kubitunganya. Era awo omusajja alina okuba ng'asabawo kisonyi okuba yeyandibadde ng'abiteeka. Noneho ntihakagire uwongera gutera impagarara mu rugo ngo ibiryo byatetswe nabi. Era tewali muntu yenna alina okuleetawo obuzibu nti emmere yafumbiddwa bubi. Ubwo ni ku bagabo, awo ku basajja. ahubwo umugabo niwe wagombye kubimenya mbere akabyigisha umugore. Wabula omusajja yalina okusooka okubitegeera n'asomesa omukazi. Iri hame ryo guteka omusingi guno ogw'okufumba mu gitabo k'ibihamya umuzingo wa mbere ku ipaji ya 565 ni cyasobanuwe kivuye mu cyongereza birahuje n'icyongereza. Cyava mu luzungu abayina eky'oluzungu bigenda kubanga byebimu. 565 haranditse ngo bawandika ne bagamba duhere 564 tugenda kutandikira ku 564. ntabwo abantu benshi bajya bumva ko guteka ari inshingano. Abantu abasinga tebawulira nti okufumba nagwo musingi oba kibakakatako, bityo bakagerageza gutegura amafunguro, ntibagerageze gutegura amafunguro uko bikwiye. nti kitegeeza bwe bibeera bwe bityo tebateekateeka ebyokulya nga bwe bisaanidde. Ibi bishobora gukorwa mu buryo bworoheje, nti ebyo bisobola okukolebwa mu ngeri eyeetowaza kandi bigatera amagara mazima, era ne bituwa obulamu obulungi. ubwo iki cyo guteka ngo batazi ko ari inshingano burya byakorwa mu buryo bworoheje kandi bigatera amagara mazima. Aba batamanyi nti nagwo mulimu gwabwe oba kibavunaanyizibwako kikola nti bisobola okukolebwa ate ne bituwa obulamu obulungi. Buri wese niyige guteka ibyo kurya byoroheje, era buli omu ayiga okufumba ebyokulya nga si by'amaanyi. nyamara kandi ubwo buryo butuma ibyo kurya biba biryoshye ate era nga ebyokulya ebyo nga biwooma kuruta ibindi byose, okusinga ebirala byonna, kandi bizanira ababirya amagara mazima. ate era n'abo ababirya bibawe obulamu obulungi. Ushobora kubiteka bikakuryohera ariko bitaryoheye amagara. kisoboka okufumba newooma naye nga obulamu tebufunyeemu. Ku ipaji ya 565 genda ku peji ya 565 nagiye nibwira nti ntabwo ibi bintangaza. nti nze muli nalowooza nti bino tebyewuunyisa. Uburyo bwawe bwo gutegura amafunguro nti engeri gy'oteekateekamu ebyokulya nibwo butuma bibiha. yengeri eva nti neeba nga tewooma. Burya kwigishwa uburyo bwo kuyategura neza nibwo butumwa biryoha. nti engeri y'okuyiga okuteekateeka obulungi emmere kyeveewo. Nta kabuza kurya ibyo kurya nk'ibyo, okulya ebyokulya ng'ebyo bituma umuntu ashobora kurwara mu nda. bireetera omuntu okuba ng'asobola okulwala mu lubuto. Usabwa kumenya ngo nzategura ibi byo kurya bitazatuma abantu barwara mu nda. okumanya nti ngenda kuteekateeka ebyokulya ebitagenda kulwaza abantu mu lubuto. Aba batetsi babaswa nti abafumbi bano abatabitegeera ndetse n'abantu bagomba kurya ibiryo byabo era n'abo abalya emmere yaabwe bazakubwira nabi, bagenda kuddamu bubi, bavuge ko ivugurura mu ry'ubuzima ridahuza n'imibereho yabo. nti era bagenda kugamba nti okuza obujja mu by'obulamu tebisisinkanya n'embeera zammwe. Bati rero ibi byapanzwe byo gutegura ibyo kurya ntago bwose bijya bihuza n'ubuzima bwanjye. era bino bye mwateekateeka ebyokulya nti nze tebinkolera ku bulamu bwange. Igifu nta bushobozi gifite sebusa terina busobozi bwo guhindura umugati mubi uremereye
teyina busobozi obw'okukyusa omugaati omubi oguzitowa kandi urura ngo uhinduke mwiza, ate nga gukaawa nti gubeere mulungi. ahubwo uyu mugati mubi naye omugaati ogwo omubi uzahindura igifu cyari kizima gugenda kukyusa sebuse ebadde nnungi maze kirware. sebuse alwale. Abarya ibyo kurya nk'ibi abalya ebyokulya ng'ebyo bazi ko imbaraga zabo zigenda zikendera. bamanyi nti amaanyi gaabwe gagenda nga gakendera. Mbese nta mpamvu ihari? nti wabula tewali nsonga. Bamwe muri aba bantu abamu mu abo bajya biyita abagorozi mu by'ubuzima, beeyita abagolozi mu by'obulamu nyamara ntago ari bo, naye ate si bebo ntabwo bazi guteka. kuba tebamanyi kufumba. Umuntu wese utamenya gutunganya ibyo kurya omuntu yenna atamanyi kuteekateeka ebyokulya biratunga ubuzima bw'umuntu, ebisobola okubezaawo obulamu bw'omuntu, birafasha abantu kubavura indwara, ebigenda okuyamba abantu okubajjanjaba ibyo kurya bitari byiza, ebyokulya ebitali birungi. akavuga ko ari umugorozi, era ye n'agamba nti ndi mugolozi. ngo icyo gihe ababeshya. ekiseera ekyo ng'omanya nti Iyo utazi kubitegura ntabwo uba uri umugorozi. kubanga tomanyi kuteekateeka tobeera mugolozi. Turi gusoma ibihamya umuzingo wa mbere tusoma kitabo kino eky'obukakafu volume esooka ku ipaji ya era 565. peegi eyo 565. Bategura utugati turyohereye. bateekateeka emigaati egiwooma. Hepfo harakomeje ati ntabwo bazi guteka. tebamanyi kufumba. Bategura utugati turyohereye, bateekateeka emigaati egiwooma. ibirayi ndetse n'ibijumba, obumonde n'erumonde n'imigati iteruruka, n'emigaati nga tegiwooma. bakabiteka birimo uruvange rw'ibintu byinshi, ne bagifumba nga bagaseemu ebintu bingi, ariko indyo igahora ari imwe. naye ng'okulya kwabwe tekukyuka. Hakabaho guhinduranya gukeya, ne wabeerawo okukyusa okutono, maze umubiri ntugire imbaraga zihagije. omubiri ne gutabeera n'amaanyi agamala. Impamvu y'imibiri yacu itagira imbaraga, songa lwaki emibiri gyaffe tegiba ngo ushobora kubona ibyo kurya rwose, osobola okufuna ebyokulya ariko kutabihinduranya ku buryo nabwo buhagije, nti tokyusakyusa obudde obumala, bigasoza ubuze wa mugisha ubamo ibyo kurya, era n'okumeekereza nga tofunye mu mukisa ogubeera mu bitewe n'uburyo wabiteguye nabi. nga kivudde ku ngeri gye wateekateesa obubi. N'inshingano era nti ogwo mulimu y'iby'idini gwa ddiini kw'abateka bagomba kwiga uko bategura amafunguro, abafumba balina okusoma engeri gye bateekateekamu ebyokulya atera kugira amagara mazima agaleetera obulamu obulungi mu buryo butandukanye, mu ngeri ey'enjawulo, kuko abantu bayafata babyishimiye. era n'abantu abagirya ne bagisanyukira. Wakwibaza uti ni mpamvu ki umuntu ari kwigishwa guteka kandi amaze igihe kinini ateka? oyinza okwebuuza lwaki tuyiga okufumba ate nga omuntu abadde aludde ng'era afumba. Ndetse hakaba n'igihe abantu babifeka ntibabiha agaciro, ebiseera ebisinga abamu babinyooma bati mbese ubwo uratwigisha guteka usanzwe uduteka? nti ye kati otusomesa okufumba bulijjo gwatufumbira. Umugambi w'ubutumwa buheruka ekigendererwa ky'enjiri eno ni esembayo ugusobanurira abantu uburyo bateka ibyo kurya byiza, kunyonyola bulungi abantu gye bafumbamu engeri ebyokulya biryoshye ebirungi ate nga biwooma kandi bivura. ate nga bijjanjaba. Kuko hano baratubwiye ngo ushobora gutegura umaze igihe kirekire, uteka ibijumba, uteka ibirayi, uteka umukati. wano batugambye nti kisoboka okuba nga obadde ofumba lumonde n'obumonde n'omugaati, ariko bikazasoza abantu n'ubundi bitababujije kurwara ugahora kwa muganga, oba nga ebyo byofumba era nga bobiwa era nga barwara buli kadde babeera maddwaliro, bitewe no kutamenya uburyo bwo gutegura ibyo nga kurya kivudde neza. mu ngeri y'obutamanya kuteekateeka ebyokulya Ababyeyi b'abagore bagomba kwigisha abana babo guteka. abazadde abakazi balina okuyigiriza abaana baabwe okufumba. Mbese ni irihe shami ry'uburezi n'uburere ku mwana w'umukobwa ryarusha agaciro iri ngiri? nti ye mulimu ki ku mwana omuwala oguyinza okusinga omugaso ogwo? Ntaribaho. era teririiwo. Hepfo barakomeje ngo era beeyongerayo ne bagamba imirire ifitanye isano n'ubuzima. nti endya gye tuli erina akakwate ku bulamu. Ibyo kurya bidahagije, ebyokulya nga tebimala, bikennye era nga tebimala, kandi biteguye nabi, ate nga biteekateekeddwa bubi, bitera amaraso gukena, bireetera omusaayi okuba nga tegumala, bigaca intege ingingo zishinzwe umurimo wo gukora era ne bimala amaanyi ennyingo ezirina omulimo wo gukora amaraso,
ogw'okukola omusaayi. umuntu akabaho atagira amaraso kandi arya. Omuntu n'abeerawo nga talina Amaraso akaba ari make. ng'alya omusaayi ne guba nga mutono. Ni ingenzi cyane ko ubuhanga bwo gutegura amafunguro Kya mugaso nnyo nti okuteekateeka ebyokulya bufatwa nk'ishami rimwe mu mashami y'ingenzi cyane y'uburere n'uburezi butangwa. kikwatibwe ng'ekintu eky'omugaso mu kulera era nga okulera bwe kuweebwayo. Hariho abatetsi beza bakeya. Waliwo abamanyi okufumba batono ate Abakobwa b'abangavu abawala abato bajya batekereza ko gukora uyu murimo kutubashywe, balowooza nti omulimu guno si gwa kitiibwa. bakumva ko uyu murimo wo guhinduka umutetsi mwiza ari ugucishwa Era ne bugufi. bawulira nti omulimu guno bw'obeera omufumbi omulungi kikusa ku ddaala erya wansi. Nyamara ibyo siko biri. Naye ebyo si bwe biri. Ntabwo barebera iyi ngingo mu mwanya nyawo. Era ennyingo eno tebagiteeka mu kifo kyayo. Kumenya gutegura amafunguro mu buryo butera abantu amagara mazima, Okumanya okuteekateeka mu ngeri y'okukuuma abantu by'umwihariko guteka umugati, ng'okufumba omugaati. ntabwo ari ubuhanga bukeya. Era ubwo si magezi matono Ibi bw'obumanyirivu butono. muzaguma kubikurikirana muri iki gitabo. Era mugenda maaso nakubigoberera mu kitabo kino. Gusa nimusoma hirya muzasanga ngo abana b'abakobwa ngo yakagombye kwinjira mu zindi nshingano ari uko yabanje kwiga kumenya guteka. Omwana omuwala alina okuyingira mu mirimu emirala naye ng'asoose kuyiga kufumba. Nyamara abo bana b'abakobwa batazi guteka sibo bagomba kugawa gusa. Naye ate abaana abo abawala batamanyi kufumba si be banenyezebwako bokka. Ahubwo muri iki gihe ni ikibazo, Naye mu kiseera kino kizibu. kuko nyina niwe ufite amakosa muri ibi. Kubanga mama yabeera n'ensobi ku ekyo. Ntabwo yigishije abakobwa be guteka Teyasomesa bawala be kufumba. ngo abikorane kwihangana. Ate akikole n'obugumiikiriza. Azi neza ko badafite ubumenyi mu bijyanye no guteka, Ng'akimanyi bulungi tebalina bumanyirivu mu kufumba. none yumva atararuhurwa kuri uyu murimo. Ate n'awulira nga ye tebanaba kumuyambako ku mulimu. Ubwo tubonereho umukobwa utazi guteka utegereje ko bazamukwa, ubwo zizaba zipfuye ubusa. Era kati bagambe nti n'oyo omuwala atamanyi kufumba ng'alinze kumwanjula ezo ziba zonoonese. Hepfo barakomeje ngo Bagenda maaso ne bagamba uko mwaba mubayeho kose mu buzima, nga bwe muyinza okuba nga mubeerawo mu bulamu ubu bwammwe. kumenya guteka ni ubushobozi bugomba gukoreshwa, Okumanya okufumba ekyo kirina okukozesebwa. ni umugabane w'uburere Era kiri kimu ekyo mu kulera ufite imbaraga ihindura, era kyamaanyi nnyo mu kukyusa. by'umwihariko ubuzima bwabo urusha ubuzima bwabo ukunda Nti naddala obulamu bwabo bw'oyagala kurusha abandi bose. okusinga abalala bonna. Hepfo barakomeje ngo ni inshingano yo mu by'iyobokamana Nti ogwo mulimu era gw'amaanyi mu bagoberezi kuri buri mukobwa w'umukristo ku buli muwala yenna omukristo na buri mugore wese ne ku mukazi yenna guhita yiga gutegura umugati mwiza okusoma okuteekateeka omugaati omulungi kandi woroshye, ate nga si gw'amaanyi ukoresheje ifu y'ingano itanoze cyane, ng'okozesezza ensaano y'eŋŋano nga tegize nnyo nga tebagikubye nnyo. ababyeyi b'abagore bajye bajyana n'abana babo b'abakobwa mu gikoni, Nti era abazadde abakazi bagendenga n'abaana baabwe mu kiyungu babigisha ubuhanga bwo guteka. babasomesa obumanyirivu mu kufumba. Noneho ubwo iyi nshingano yo guteka Omusingi guno gwe tulabako ogw'okufumba niyo tugisobanura, era gye tunyonyolako kandi buri wese asabwa kuyimenya. era buli omu ateekateekwa kugimanya. Muri iki gitabo kitwa Inama ku mirire, Mu kitabo kino kye bayisa amagezi mu kulya 268, 268 dusanga neza ko iki cyo guteka cyarirengagijwe. tulabira ddala nti ekintu ky'okufumba tekikyafiibwa. Reka mpere 257. Tugenda kutandika ku 257. Ni icyaha gutegura ku meza ibyo kurya byatetswe nabi. Kibi nnyo okuteekateeka ebyokulya ku mmeeza nga byafumbiddwa. Abantu benshi bajya bategura ibyo kurya nabi bigasoza biteye ab'imiryango yabo indwara. Abantu abasinga bateekateeka bwe ebyokulya ne birwaza ab'amaka gaabwe. Ntibamenye neza
neza ko ari icyaha bakoze, era ne batamanya bulungi nti bakoze bubi. abandi bategura ibyo kurya bigatuma abo babyaye batigera bamenya ubwenge, abalala ne babateekateekera ebyokulya nga bebazadde nga tebisobola kubawa magezi, akagira ubwo kurya n'ubumujyana kuri wese gusa, nga bw'alina bwakulya n'obumutwala ku ttooyi, ariko akabaho mu buzima budashoboye kwibeshaho bikomotse n'ibyo kurya yagaburiwe, nga tasobola kwebeezaho nga kivudde ku byokulya bye yalya. ndetse ku bazakurikirana iki nkivuga era bagenda okugoberera bulungi ng'ayogera kino. muri iki gitabo hatubwira neza ko iyo abantu bashobora gutegura ibyo kurya, ekitabo kino kitugamba bulungi nti abantu bebanga basobola okuteekateeka ebyokulya bikazatuma babyara abana mu buzima bwabo batazigera bagira ubwenge, era ne baba nga basobola okuzaala abaana nga tebalibeera n'amagezi. ni ku ipaji ya 227 peegi 227 ngo igihe umugore atwite arakora cyane, omukazi bw'abeera olubuto akola nnyo, akava mu gitondo akagera nimugoroba, n'ava ku makya mpaka kawungeezi, amaraso yagashyuha, omusaayi gwera ne gubuguma, imbaraga ze nyamara zakagombye gukoreshwa mu buryo bwitondewe, nti naye ate amaanyi ge gandibadde gakozesebwa mu ngeri akagira imihangayiko n'imitwaro myinshi, afuna stress nyingi, kandi mu gihe nk'iki kurusha ibindi byose ate mu kiseera kino okusinga ebirala nicyo yakagombye kuruhukamo, kyeyandibadde ng'awummuliramu, nyamara ugasanga nicyo gihagaragaza umunaniro, ate ekiseera ekyo mwalaga obukoowu, akamererwa nabi, era n'abeera bubi, agacura igihunya. era muli n'awulira ng'akooye. Kubw'iyo mihati myinshi yishyiraho, ku lw'okwagala okwo okungi kwe yeeteeka, aba ari kugomwa abana be ibyangombwa byubaka umubiri, abeera anyaga abaana be biyinza okubazimba obulamu, aba agomba gukura mu byaremwe bye balina okujja mu by'obutonde cyangwa se ibyarya, oba byarya, kandi bitewe no gukoresha amaraso ye agashyuha, nga kivudde ku lw'okuba nti yakozesa omusaayi gwe ne gubuguma, bituma yohereza mu mubiri amaraso yahindutse mabi, kireetera okuba nga omusaayi ogenda mu bulamu bwe guba gwafuuse, bityo umwana atwite akabura ubuzima butangwa n'ayo maraso, n'omwana ali mu lubuto lwe n'abulwa omusaayi, akabura imbaraga z'umubiri, era n'abulwa amaanyi akabura imbaraga z'ubwenge n'ez'amagezi, ndetse n'iz'ibitekerezo, era n'ez'endowooza, azize gusa kuba yakoresheje nabo ubuzima bwe. wabula ng'ekivudde awo wonna kuba nti yakozeseza bubi obulamu bwe. Ngiyi ntangiriro yo kugira abatagira ubwenge byakomotse kuko bareze. Kufuna abaana nga tebalina magezi. Aha rero baratubwiye ngo ni icyaha guteka nabi. Era batugambye nti kibi era nnyo okufumba. Imana ishaka ko ubwoko bwayo bwishimira gusobanukirwa n'akamaro ko kugira ibyo kurya biteguwe mu buryo bwiza. Era Katonda ayagala abantu be bamanye era banyonyoke mu kulya ebyokulya ebifumbiddwa bulungi. Bigatuma ingingo zishinzwe gutunganya ibyo kurya zikora neza. Era ng'ennyingo ezirina omulimo gw'okuteekateeka ebyokulya nga zikola bulungi. Kuko nibyo bigira ingaruka ku ntekerezo. Ebyo bye bireeta obuzibu mu ndowooza. Nimureke twibuke kw'ikigisho hariho icyigisho cy'iby'umwuka mu gace k'umugati. Nti katujjukire nti waliwo ekyokuyiga eky'obyomwoyo ku mugaati. Kumenya guteka bihwanye na talanti 10. Okumanya okufumba byenkana ne talanta 10. Ntihakagira umuntu usuzugura umurimo wo guteka. Era tewabeera wanyooma omulimo gw'okufumba. Ngo abone ko ari umurimo w'ububata. Alabe nti ogwo omulimo ate gw'abaddu. Mbese byagendekera bite abatuye iyi si? Nti ye biyinza okubeerera bitya abali mu nsi. Niba barebwa n'umurimo wo mu gikoni, bwebanga omulimo gw'omu kiyungu, baramutse banze gukora uwo murimo, sinva banga tebaagala gukola, bitewe n'uko ari umurimo usuzuguritse, nga bagugaana ku lw'okuba nti gunyoomebwa. Ubutetsi bubasha gufatwa nk'ikintu umuntu atakwishimira gukora. Okufumba kisoboka okuba nga buli omu alaba ng'ekitali kyakusanyukira akavuga ati kirutwa n'indi mirimo, era n'agamba nti akisingibwa emirimu emirala. Nyamara mu by'ukuri uyu murimo n'ubuhanga kuruta ubundi. Naye omulimu guno gwa magezi okusinga emirala. Ufite ubuhanga ufite agaciro kuruta indi mirimo yose ikorwa. Era gulina omugaso okusinga emirimu emirala egikolebwa. Niyo mpamvu Imana igiha agaciro umurimo wo guteka kuruta ibindi. Katonda ye akiwa nnyo omugaso okusinga ebirala. Niyo mpamvu Imana igiha agaciro cyane imitegurire y'ibyo kurya bifitiye umubiri akamaro. Era Katonda awa nnyo omugaso okuteekateeka ebyokulya ebirina omugaso. Iha agaciro gakomeye abakora uyu murimo wo guteka. Era neewo omugaso abo abakola ogwo omulimo gw'okufumba. Ariko akaba amafunguro meza. Naye nga birina okuba ebyokulya ebirungi. Ateye imibiri kumererwa neza. Era nga gawa obulamu okubeera bulamu. Umuntu usobanukiwe no gutegura neza ibyo kurya, omuntu
ng'anyonyokeddwa bulungi okuteekateeka ebyokulya kandi akamenya gukoresha neza ubwo bumenyi, ate ng'amanyi okukozesa bulungi okumanya kwe, aba akwiriye guhabwa agaciro karenze cyane agahabwa abandi bantu bakora mu yindi aba mirimo. alina okuweebwa omugaso ogw'amaanyi okusinga abakola emirimu emirala. Iyi mpano ikwiriye gufatwa nk'ihwanyije ubutunzi n'italanto 10. Era talanta eno erina okukwatibwa ng'eyenkanya ebyobugagga talanta 10. Ubwo kubo musoma bahawe italanto 2, Be musoma abaweebwa talanta abamu 2, 5. 5. ngo iyi mpano yo irusha agaciro wari ufite italanto Naye 10. ate talanta eno ey'okufumba esinga ezo talanta 10. 260. Tuuse ku 260. Hari benshi bajya bavuga ko bemera ivugurura ry'ubuzima, Abasinga bagamba nti bakkiriza okuzza obujja mu by'obulamu, ariko babazwa nuko bidahuje n'ibyifuzo byabo. naye ng'ekibanyiiza nti tebisisinkana n'okwagala kwabwe. Ariko igihe ugeze ku meza yabo, Naye bw'otuuka ku meeza gaabwe, nibwo ubona ko atari ivugurura ry'ubuzima rifite ikibazo, bw'olabira nti okuzza obujja kwabwe si kwa bulamu kulimu ko obuzibu, ahubwo ari uburyo bw'ubuswa bwabo mu gutegura ibyo kurya, wabula nti bateekamu engeri y'obusiru mu kuteekateeka ebyokulya, ko ahubwo ndararika abagabo n'abagore nti ye ayita abakazi n'abasajja, Imana yahaye ubwenge, Katonda be yawa amagezi, nimwiga uburyo bwo gutegura ibyo kurya. era nti musome engeri y'okuteekateeka ebyokulya. Sinibeshye iyo mvuga abagabo, Era sirimba we mba njogera abasajja, kuko ari n'abagore nti bwe babeera abasajja oba abakazi, bakeneye kumenya gutegura ibyo kurya balina okumanya okuteekateeka ebyokulya byoroheje nga si by'amaanyi kandi bifitiye umubiri akamaro. ate nga birina omugaso ku bulamu. Ubwo nta n'umwe yaba umugabo cyangwa umugore udahamagarwa muri iri shami, Omukazi n'omusajja bonna bayitibwa mu nyinga eno, cyangwa se mu kubahiriza iri hame. oba mu kugondera omusingi gwe. Noneho kugira ngo tuze kwihuta, Tusobole okwanguwa, mu gitabo kitwa Inama zigirwa itorero, amagezi agaweebwa ekkanisa kye kitabo kye tugenda okusoma. ni ku ipaje ya 300 turambuka 305. Ni iki cyavuye mu Cyongereza. Tugenda ku peegi ya 3. Ubwo Adamu yaravuye mu Edeni, Adamu bwe yava mu Edeni, yagombaga kubona ibimutunga yali alina okufuna ebimubeezaawo ari uko ahinze ubutaka, ng'asoose kulima. nibwo yemerewe kurya imboga zo mu murima. Abo bwe yakirizibwa okulya greens eziva mu nnimiro. Kugira ngo ugire amagara mazima, Bw'oba oyagala kubeera n'obulamu ukwiriye kurya ibyo kurya bihagije, olina okulya ebyokulya ebimala, byiza ate nga birungi, kandi bitunga umubiri. ate nga bibeezaawo obulamu. Nitugira inama z'ubwenge, Bwe tunaabeera n'okuwabula okw'amagezi, igikwiriye gutanga amagara mazima cyose ekisaanidde okutuwa obulamu obulungi kyonna kizaboneka mu gihugu cyacu. kigenda kulabika mu ggwanga lyaffe. Umuceri, Omuceere, ingano, eŋŋano, ibigori kasooli, n'imyaka isa na sayiri era n'ebirala ebiringa ebyo ng'eŋŋano, byateguwe mu buryo butari bumwe, ebyateekateekeddwa mu ngeri nga si y'emu, byoherezwa hose, n'ebisindikibwa wonna, hamwe n'ibishyimbo n'amashaza era n'ebijanjaalo n'ingano, n'eŋŋano, n'ibindi bisa n'inkori. n'ebirala ebiringa ebyo. Ibyo hamwe n'amatunda ahingwa mu bihugu bitandukanye, Ebyo byonna n'ebibala ebirimibwa mu bitundu ebyenjawulo, cyangwa se ava mu mahanga, era nga biva mu mawanga, n'imboga z'ubwoko butari bumwe n'emboga nga za njawulo zihingwa ahantu hose, ezirimibwa awantu wonna, birimo ibyo kurya bikwiriye, birimu ebyokulya ebisaanidde hatarimo inyama. nga temuli nnyama. 305. Tugenda ku 305. Guteka si ubwenge bw'agaciro gakeya, Okufumba si magezi agatali ga ahubwo ni muwendo, ikintu kimwe mu bintu by'ingenzi wabula kintu kimu mu bintu bifitiye ebyomugaso ubugingo bwacu akamaro. ebiina obulamu bwaffe era Ni nga ubwenge bya abagore mugaso. bose bakwiriye kwiga, Era kyamagezi nnyo kubanga abakazi bayiga, kandi bakwiriye kwigishwa mu buryo bugiriye akamaro, bubagiriye akamaro, era basaanidde okusoma mu ngeri eyinza okubagasa abarushijeho kuba bakene. abasinga okubeera abaavu. Guteka ibyo kurya biryoshye Okufumba ebyokulya ebiwooma kandi bikaba ari iby'igiciro kiza ate nga bya mugaso, kandi bigiriye umubiri akamaro, ate nga bya mugaso ku bigomba bulamu, ubwenge
byetaaga amagezi ariko bishobora gukorwa. naye bisobola okukolebwa. Abatetsi bakwiriye kumenya uburyo bwo gutegura ibyo kurya abafumba balina okumanya engeri y'okuteeka byoroheje, ate nga si by'amaanyi, mu buryo bworoheje mu ngeri etali y'amaanyi kandi bwiza, ate nga nnungi, kugira ngo bibe biryoshye bisobole okuba nga biwooma kandi bibe byiza biruseho, ate nga birungi okusinga kuko bitetswe byoroheje. kubanga byafumbirwa nga si by'amaanyi. Ni mutyo tugira amajyambere y'ubwenge yo gutuma ibyo kurya byacu era katubeere n'okuba nga tugenda maaso n'okuyiga ebyokulya mu kufumba bibi byoroheje era bibeere nga si by'amaanyi. ubw'ineza y'Imana. ku lw'obulungi bwa Katonda Igihugu cyacu cyera ibyo kurya birimo ibikwiriye, eggwanga lyaffe libala ebyokulya ebisaanidde byubaka umubiri nga bizimba omubiri kandi biryoshye. ate nga biwooma. Abenshi ntago bajya bumva ko iyo ari inshingano, abasinga tebawulira nti guno mulimu nuko ntibagerageze gutegura ibyo kurya neza. era ne kibaviirako okuba nga tebateeka Ibyo bishobora gukorwa mu buryo bworoheje, ebyo bisobola okukolebwa mu ngeri etali buteye y'amaanyi, imbaraga, ate nga buwa amaanyi, butaruhije, ate nga tebukooya, nyamara udakoresheje amavuta naye nga tokozesezza buto yaba y'ingurube neweegabeera nga Cyangwa gambizi y'inka. oba gante cyangwa se ngo ukoreshe inyama. oba n'okozesa ennyama. Ibyo kurya by'impeke n'amatunda ebyokulya eby'empeke n'ebibala byateguwe hatari mu buryo busanzwe uko bishoboka kose, era nga bwateguwe kandi mu buryo busanzwe, era nga byateekateekeddwa mu ngeri eya bulijjo. bikwiriye kuba ibyo kurya byo gushyira ku meza y'abantu bose bavuga ko biteguye kujyanwa mu ijuru. bisaanidde okuteekateekebwa ku meeza kwabo bagamba nti bagenda mu ggulu. Tugiye ku ngingo ibanziriza iheruka uburyo bitegurwa. tugenda ku nnyingo eddako eyeesembayo nti biteekateekebwa bitya. Ibi byo kurya ebyokulya bino turavuga byibura ku by'amoko atatu. tugenda kwogera bya mirundi esatu Icya mbere turavugaho tutarigera imbere gato, nga tetunabagenda kugenda mu maaso, ntago ari ibindi bishyashya, si birala byemusubira ahubwo ni bya bindi turya wabula byebiri bye nk'uko tumaze kubisoma. era nga bwe twabisomye Uburya dupfa kubirya kandi iwacu birahari byatunga umubiri wacu, era tumala gabiri ate ng'ewaffe gyebiri bibeezaawo obulamu bwaffe. ariko kuko tubitegura nabi naye olw'okuba nti tuteekateeka bubi bikadutera ibibazo aho kutubera ibisubizo. bituleetera obuzibu okutubeera ate Umugambi w'ubugorozi ni ugusobanura ibyo kurya dusanzwe turya uko bitegura. kyakunyonyola ebyokulya biteekateekebwa bitya. Uyu munsi rero tugiye guteka ubugari tugenda kufumba omugaati oba akalo bw'imyumbati. akalo ka muwogo. Tugiye guteka ibinyampeke, tugenda kukozesa ebyempeke. turi buteke n'imboga. tugenda kufumba n'emboga. Ngibyo ibintu bitatu tugiye guteka muri kano kanya gatoya. byebyo ebintu bisatu bye tugenda okulaba. Uyu mutsima w'umwumbati nti akalo kano akamuwogo ni ibyo kurya bitegurwa kandi biboneka mu birere byinshi, ariko mu bihugu bikiri munsi y'umurongo w'ubukene. nti byakulya ebiteekateekebwa era birabika wangi naye ng'ate mu nsi ezikyalimu obwavu. Kuko nawe uzasanga umuntu ateka ubugari ubw'imyumbati akaburisha isosi y'amazi cyangwa y'umunyu cyangwa y'urusenda, kawunga wa muwogo n'aliisa enva nga ya munnyo, ugasanga bamuhaye agasosi kangana urwara bakamuha nga butini ne isiniya yuzuye umutsima. kawunga wa muwogo ate nga mungi. Ubwo rero ujya umenya ngo bo barakene. olina okumanya nti abo bakyalina obwavu. Butegurwa bute rero? buteekateekebwa butya? Ku bafite imyumvire y'uko kuburya atari byo, ahubwo nibagira imyumvire y'uko buribwa butetswe neza. kwaba bamanyi nti tebukirizibwa kuliibwa, bamanye nti bukirizibwa okuliibwa nga bufumbiddwa bulungi. Ufata ibiyiko 5 by'ifu y'amasaka, okwata ejjiiko 5 ez'obuwunga, ugafata ibiyiko 5 by'ifu y'uburo, era n'ejjiiko 5 obuwunga bw'obulo, bitewe n'abo ugiye gutegurira abari bo bose. ogenda okuteekateekera benkana batya. Ukabitekamo igikoma n'ofumbamu obuugi kirekuye, nga tekikute nnyo. noneho iko gikoma ukazana yafu yawe y'umwumbati ugashyira muri cya gikoma ugateka. Then obuugi obwoleeta obuwunga bwa muwogo n'oteekamu n'ofumba. Uko niko bateka ubugari. Era bwe batyo bafumba akalo. Ubwo hirya y'ibyo era woba ng'otokikoze bwe batyo ushobora guteka osobola okufumba ukaba ubimenyereye, noba nga wabimanyiira, ariko warangiza igikurikiyeho ukaba ubimenyereye guteka nabi. naye nga gwe kyewamanyiira nti ofumba bubi. Uko niko bateka neza ubugari. bwe batyo bafumba bulungi akalo ka muwogo. Ubwo aho ndaharangije. awo tuvuddewo. Uko bateka neza ibinyampeke bwe bafumba bulungi ebyempeke biribwa mu buryo bune.
era biribwa mu ngeri za mirundi icyambere iyo bavuze ibinyampeke bogera eby'empeke ni ingano engano n'amasaka muwemba n'ibigori kasori n'uburo n'obulo bikaza gukenera soya nubwo atari ikinyampeke kugira ngo bibashe kwihuta mu mara soya ni wankubadde si byampeke bisobora okwanguwa musebusa kuko soya ibarirwa mu binyamisogo kubanga soya ebalibwa mu byegundi biribwa rero muri ubu buryo bitegurwa mu buryo bitekatekebwa mu ngeri uburyo bwa mbere obusooka burimo imigabane ibiri burimo engeri ya mirundi ni ukubirya bimejejwe oyina okubirya nga oba nga bisoose kumera ubwo urabimeza ukabirya osooka n'obimeza n'obirya irindi shami ryabyo ekirala ni ukubitekana kubifumba wamu uko byakabaye nga webiri utabanje wagira ahandi ubanza kubinyuza tasoose oba kubitwala ku cyuma n'obifumba nga bwebiri uburyo bwa kabiri engeri endala ni ukubirya ari imitsima kwe kubirya nga umvanga ubwo buraba nk'uburyo bwa gatatu eyo ngeri ya kusatu okubirya nga kawunga ni ukubifata ukabibeta kwe kubikwata n'obikubisa ukabikoramo umugati n'okolamu omugaati ubwo uko babigenza ni uku bwe babikola kye tugenda okulaba iki gitabo kitwa imitekere itera ubutaraga tugenda kulaba mu kitabo cy'okufumba ebiwa kugira ngo byibura uyu mutsima cyangwa se uyu mukati tuvugeho bikeya tugenda kwogera ku mugaati guno kuko uburyo bwo kuwutegura buroroshye cyane era engeri y'okuguteekateeka si y'amaanyi nnyo ubwo ushobora kuwutegura ukoresheje isafuriya osobola okuguteekateeka ng'okozeseza entamu ushobora gukoresha ifuru osobola okukozesa efuulu ushobora no gukoresha n'utundi tuntu twabugenewe n'ebintu ebirala ebyateekateekebwa twotsa imikati ufata ifu y'ingano ikiro kimwe okwata engano obuwunga kilo emu ugafata ifarini inusu n'okwata engano eno eya bulijjo hafu kota ni hafu ubeera hafu ku ipaji 200 peji 2 ugafata umusemburo wa pakimaya ibiyiko 3 n'okwata pakimaya jiko 3 ugafata ikiyiko ugafata umunyu ikiyiko kimwe n'oteekamu n'ejjiko y'omunnyo ugafata amavuta makeya n'okwata ne oil olive oba sunflower nga mutono ugafata amazi ukavangamo n'okwata amazzi n'otabulamu ayo mazi agomba kuba ari akazuyaze amazzi galina okuba nga gakabugumirize iyo fu yawe ukavangavanga n'intoki ebyo byonna n'obigatta era n'otabulamu kugira ngo bibashe kwivanga neza osobole okuba nga byetabula bulungi noneho ukabiponda neza era n'obitabula bulungi kumutsa isafuriya entamu yo n'ogikaza bulungi ubwo ni zimwe dutekamo imuhira cyangwa se paratini entamu ze zimu zino zetufumbamu ewaka oba ebintu ebirala ebyateekateekebwa warangiza nyuma y'isaha cya gipondo cyawe kiba kamaze kuzamuka oluvannyuma lw'essaawa biri bye wagize biba bimaze okuzimba noneho warangiza ugasiga amavuta muri ya safuriya omala n'okwata entamu n'osiigamu buto cyangwa se ku iparatini oba kwekyo ekirala ukabumba utwubumbye uko ubishaka n'okola fashion yonna gy'oyagala okufumba karambika mu isafuriya cyangwa se iparatini n'oteeka mu ntamu ugashyira mu ifuru oba mu fuulu cyangwa se yaba ari mu isafuriya we babeera nga mu ntamu ufata amakara yo kumbabura yamaze gushyuha oba ng'omaze okukuma bulungi esigiri ng'emaze okukwata ya makara ukayakuraho amanda ogaggyako ugashyira makeya munsi wansi n'olekayo amatono duke cyane n'olekayo amatono ukazana ya safuriya yawe wateretsemo wa mukati n'oteekako entamu gy'otaddemu omugaati ugatereka kuri ya mbabura ishyushye n'oteeka ku sigiri ukazana ya makara ukamena hejuru y'umufuniko amanda amalala n'oteeka waggulu ku kintu ekirala mu oba minota saliya mikeya umukati wawe ubuhiye mu ddakiika entono nnyo omugaati guba guyidde ubwo uburyo bundi buheruka bwo gutegura ibinyampeke engeri endala y'okuteekateeka eby'empeke ni ibyo bita igikoma kye bayita obuugi ni ukubitegura igikoma cyo nimbuza uko ngira obuugi bwo kiringaga nti siyina kyakkola ni igihe urwaye cyangwa se ufite inyota oba ng'olina ennyonta cyangwa babandi bakunda ibinyobwa cyane oba baagala ennyo okunywa kuko burya nta kindi uba ukuyemo ubwinshi bwabyo ni amazi ntabwo ari ibyo tolina nnyo kyamaanyi kyofunamu era mu mazzi si lwakuba nti ebyo bye wakozesa kugira ngo ubimenye nti ng'oyagala umuntu agenewe byibura kota y'umutsima omuntu aba alina okulya koota y'omugaati irobo wenda ku munsi n'urugero
noneho uzafata ifu utekamo igikoma uyitekemo umutsima, ntokwata obuwunga bwofumbamo obugi obufumbemo omugati. niho uzasanga ko burya abubu buhaye ni amazi, kuko yafu watetse mu gikoma ntiwayitekamo umutsima ngo ugaburire abantu. kubaho gufumbamo omugati tosana gulisi kuguwa abantu. niyo mpamvu rero igikoma kiza ku bwa nyuma, cyovola abo bugi tebujya nnyo tebuyina nnyo kiremewe obugi bukirizibwa, ariko kikemerwa giherekejwe n'ibindi byinshi naye kukirusha. kikirizibwa ate nga waliwo ebisoseewo ebingi. ibinyampeke nabyo mbivuyeho. ebyempeke tubivuddeko. noneho reka tugane ku mboga. tugendagenda ku mboga. ku mboga ntago ndavuga byinshi, ku mboga tetugenda kwogerako bingi oba envendirwa, ariko ndavuga kuri susuri, ibyo bita bishayote, agenda shusha, kwogera ku bisusuuti. ibyo ni ibyo kurya bishinzwe gutunganya gufasha umutima, ebyo byakulya biyambako omutima bigatunganya amara, era ne birongoosa ekyenda. akaba n'ibyo kurya bishinzwe imisokoro, Misokoro. bikorera biba byakulya era nga biyambako ku misomyo, cyane cyane ku bantu bafite intungamubiri zidakwira mu mubiri bitewe n'uko uruti rw'umugongo rwabo rukora nabi, abantu abatalina vitamine zisaasaana mu bulamu. ubwo ufata eko gishayote ukakivangamo ubunyobwa. ni kimwe mu byo kurya, n'otabulamu ebinyeebwa, ni kimwe mu byo kurya bifasha cyane ingingo z'umuntu kuruta uko mubyibwira. era ebyo byakulya biyamba nnyo ennyingo z'omuntu okusinziira mu bwe mukirowooza, kikagirira neza cyane ubuzima bwacu. era kikolera bulungi nnyo obulamu bwaffe. ubwo ni uburyo ushobora guteguramo imboga. yengeri gy'oyinza okuteekateekamu enva. nanone ushobora gutegura imboga z'igihaza. osobola okuteekateeka enva endiirwa nga nsujju. ufata igihaza cyawe ukagiteka, okwata ensujju yo n'ogifumba. wamara kugiteka ukagikuramo wa muhore w'imbere, bw'omala okukifumba n'ogyamu ekyomunda ekyokungulu n'okisigaza. uwo muhore w'imbere ukawuvanga ku buryo bw'omala okugyamu bisoose. n'osota bulungi n'olaba nti bifuuse ugafata enva. ibirungo byawe wageneye ku gutegura isosi. n'okwata ebirungo bye wateekateese okufumba enva ni ibitunguru, oba ni butungulu, beterave, beetroot, cyangwa n'ibindi n'ebirala by'ibirungo muri byonna rusange, nga birungo. ukabiteka bisanzwe, n'obifumbanga bulijjo. ukazana cya gihaza cyawe n'oleeta ensujju yo ukakivanga muri bya birungo. n'otabula mu birungo. wamaze kugisekura neza, ng'omaze okusekula bulungi. ukuvanga ugashyiramo utuzi duke kushaka ko isosi yawe era ibirekuye. nga bw'ogata nga bw'oteekamu amazzi amatono. iyo sosi ni nziza kandi ifasha ubwonko, igafasha n'izindi ngingo enva z'ubwonko. ezo nnungi nnyo era ziyambako ku bwongo. iyi ngingo nayo nyigarukirize hano. ennyingo eyo nayo tugikomezaawo. tugiye ku ngingo iheruka, tugenda ku nnyingo esembayo. ko n'ibyo kurya byiza ebyokulya ebirungi bitetse neza ebifumbiddwa obulungi kandi bivura. ate nga bijjanjaba. ndavuga rero ko ibyo navuze n'ubundi, era agenda kwogera ku ebyo bye twayogeddeko. ibi biryo ibi binyampeke ari byo nahereyeho. ebyempeke nga bye twasookeddeko. twahereye ku bugari, twasookedde kalo ka muwogo. uku dusanzwe tuburya, nga bwe tubulya bulijjo. uko bumirirwa aho ngaho, nga bw'obumira awo bwokka. nibyo biri gutera benshi ibibyimba by'ubwonko, bye bireetedde abasinga Ibibyimba byo mu mutwe. ebizimba eby'omu mutwe ku bwongo. bitewe n'uko batajya bahekenya, kubanga bamira nga tebamekese. kandi ibyiza n'ibibi iyo bije nabwo bamiriraho. ate ebirungi n'ebibi bwe bijja bamira bumizi. ntabwo bamenya gutandukanya ngo babanze batekereze ibyo bagiyemo. tebamanya kulowooza nti balowooze nti kiki ekiddako. uku kumiriraho nizo ngaruka zo kutabana neza n'abandi mu miryango. nti okumira nga bw'omira abamu bwe buzibu okuba nga ewaka tebabeera bulungi. noneho icya kabiri, ibi binyampeke ekyokubiri ku by'empeke ni bimwe mu bintu bivura ibibyimba byo mu bwonko. kyekimu ku bintu ebijjanjaba ebizimba by'omu bwongo. buriya buryo bwa mbere twabonye bwo kubitegura n'ubwa kabiri. engeri gye twalabyemu ey'okubiteekateeka. uko duhekenya nga bwe tumeketa. niko tuba turi gukingira ibibyimba by'ubwonko. era nga bwe tumeketa tuba twekuuma ebizimba eby'okubwongo. bigira B ya mbere, iya kabiri n'iya gatandatu. tubeera ne vitamine B ey'okubiri n'ey'omukaaga. ikaba vitamini zikorera mu bwonko. era ezo vitamine zikola mu bwongo. uko bishobora kwihanganira umucyo n'izuba,
n'izuba tingabwe bisobora imvura n'izuba enkuba n'omusana niko n'ababirya bashobora kwihanganira ibibazo bwe batyo n'ababirya ne bagumikiriza obuzibu uko bitarwana biri mu isafuriya tingabwe bitarwana mu ntamu niko ababirya bamenya gukora ibikwiye era n'ababirya bwe batyo bamanya ukora tuvuze nk'ikigori ng'akasoori kirimo imigabane 3 kirimo engeri ya mirundi habamwe amazi kiberamu amazi hakabamo proteine ne kiberamu protein hakabamo n'imyunyungugu ne kiberamu n'omunyo ubwo ugiciyemo baguha ikinini cyo hasi ubwo wiririwe amazi bwokimenya n'oli ekyawansi bwoba ofunyemu amazi ubwo n'urya igikurikiyeho cyangwa igisoza ushobora kuba uriye proteine cyangwa imyunyungugu gusa bwolya ekyawakati oba ekisembayo osobola okulya protein zokka igihe ugiye kugabana n'undi usabwa guhungura bwoba ng'ogenda kugabana n'omulala otoolako tomenyamu uko mubona buri rubuhungure rwose nta ruba mu kibuno cy'urundi nga we mulaba nti buli empeke ebeera yokka niko ababirya mu buryo bukwiye bibafasha buri wese akamenya inshingano ze atinjiye mu by'undi bwe batyo buli omu bwamanya nti alina okukola ekikye uku cyotsa kigahumura nga bwokyokya nekikuba akawo uwo ari we wese akacyumva era buli omu n'akiwulira niko abarya ibi binyampeke imico yabihumurira abandi aho kubanuke n'abalya ebyo eby'empeke empisa zaabwe zibakawowo ku balala uku mukibona kidashobora kwihishira mu ziko nti nga bwe mukiraba nti tekyekweka nga kiri mu kyoto niko ababirya abamu baragaragara anaba mwiza aragaragara era ababirya bwe batyo bwe balabika nta kwihishira kujya kubaho temubeeramu kwekweka icyakorera kikerera mu kwaha ate era we kibalira kibanga mu nkwawa ubwo bikaba bisobanuye ko ababirya aha mu kwaha ni hamwe ubwo iyo babwiye umwana ngo genda akanga kugenda bafata hano bagasunika nti bwe bagamba omwana nti genda n'agana okugenda babanga bakwata mu nkwawa ne basimbuka ubwo niko bakunda kubihorera batabivanga n'ibindi bajya bakunda gukora basunitswe tekitegeeza abalya nnyo kasooli nga tebakyusa bakola nga basoose kubasindika agakunda gukora ariko ari uko bamuhase ng'ayagala okola naye nga basooka kumukaka niyo mpamvu rero ibi binyampeke biravanga tekyova olaba ebyempeke biba birina okutabulwamu ebirala noneho ubwo ni mu birya mukabikoresha bizabafasha muri icyo cyerekezo tunabirya era netubikozesa bigenda kutuyamba noneho reka tugane ahasoza tugendagenda ku nnyingo gye ni ku mboga tunakomekerezaako ku nvendiirwa izi mboga mubona emboga zino zetulaba zifite ubushobozi bwo kuturinda indwara zirina obusobozi okutukuuma endwadde nizo zituma zidufasha mu kongererwa abasirikari era ze zituyamba okufuna abasirikale bitewe n'uko abazirya ntabwo bapfa kurwara ubusa hato na hato kulw'okuba nti abalya nnyo envendiirwa tebalwala zikaba umuti utuvura era ne zibeera ddagala eritujjanjaba gato ndavuga akatono kagenda ku bantu bakunze kurwara indwara z'uruhu ku bantu abatera okulwala obulwadde bwa sikiini iyo ufashe imboga za dodo bw'okwata envendiirwa nga doodo ukaziterera mu mazi ashyushye n'oziteeka mu mazi agabuguma ayo mazi akaba ariyo woga amazzi ago n'oganaaba za mboga zikabigisha ifu then emboga n'ozirya zikabigisha ifu emboga ziri noba nga ze weekuuta ukaba arizo wiyogesha mu mwanya w'igishifu amazi oganaaba then emboga ziri ze wakasuseemu noba nga oze nguyu umuti ku barwayi b'indwara z'uruhu eryo ddagala ku balwadde abalina obulwadde bwa sikiini uko mubona zituje zitajya zisakuza nti nga bwe muziraba nti zo zeetowaza tezireekaana niko bakunda gukoresha imboga bwe batya baagala okukozesa emboga bagira imibereho ituje yo gushobora kubana n'abandi beetowaza basobola okubeera n'abalala ariko benshi imboga ntabwo bajya bazirya naye abasinga emboga oba envendiirwa doodo dore ko byibura wagakwiye kurya ibiyiko 3 era buli mu aba alina okuba nga alya jjiiko 3 ukaba uzi ko umubiri wawe ubonye ibiwukwiye nomanya nti omubiri gwange nguwadde ebisaana reka rero muri uyu mwanya nti era akadde kano buri muntu wese uduteze amatwi buli omu yenna ataddeyo amatu imana imuha imbaraga zo gushobora kumenya gutegura ibyo kurya katonda muwa amaanyi okusobola okuteekateeka ebyokulya bitetse neza era nga bifumbiddwa bulungi kandi byiza ate nga birungi kandi bivura ate nga bijjanjaba abakorinto ba mbere 10:31 abakolinso abasooka 10:31 haranditse ngo nuko namwe iyo murya era nti namwe bwe muba nga mulya cyangwa munywa oba nga munywa cyangwa mukora ikindi kintu oba cyose nga mukola ekintu ekirala kyonna mujye mukorera byose guhimbaza imana mukolere byonna okwebaza katonda imana iduha uwo mwete era katonda atuwa obusobozi obwo mu izina rya mu yesu linnya lya yesu hariho abahawe uburemere bw'uyu murimo nibo bari gukwirakwira ku isi
babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu.